هەڵبژاردنەکان شیتەڵەکەن و ئەیکەن بەو نەخشەی کە لەسەر شاشەکان ئەیبینن لە تۆڕی میدیایی ڕوودا و ئەنجامەکانی وان محەممەد باسی وانمان بۆ بکە بەڵام پێشەوەی باسی وان بکەی دڵ بخوێندارە هاتەوە بەخێر بیتەوە وان اختصاصی خۆتە میوانیشمان دەبێت لەوان محەممەد با ئەنجامەکانمان پێ بڵێ و دوایەوە ئینەکە لای جەنابتە میوانەکەمان بەخێر بێ کاک دڵ بخوێن لە وانی باکووری کوردستان دەم پارتی لە 154.7 لە پێشەوەی دەنگدانەکانە لە دوای ئەو ئاکەپە 127.85 دەنگەکانی هێناوە لە دوای ئەویش یەنیدان ڕەفاه پارتیسی 105.25 دەنگەکانی وانی هێناوەیانی دەم پارتی لەوان لە پێشە ژمارەی دەنگدەران 1992 دەنگ دەربوو لە وانی باکووری کوردستان و 172 سندوقەکان کراوەتەوە لەوانێ دەم پارتی پێشە 157.7 206,000 دەنگانی دەم پارتی لێ ڕێژەی بەشداریکردن دابەزیوە ئێستا پشرا ئاک پارتی تێ ئاک پارتی فەرقێکە مەزن نەوبەرە ئاک پارتی و پارتیا دەمدا هەیە ئاک پارتی 87,000 دەنگ ئانینە لە هەر هەمووی گرنگتر قەزاکانی وان هەر هەموو قەزاکانی دەم پارتی بردوێت بۆ خۆی تەنیا یەک قەزا سەر بەخۆیە جەهپە گەلێک دەنگ کێم ئانینە ینی نێزیکی سەدی سی ئانینە حساب بکیل سەر هەف 8,100 دەنگ ئانی کێمە 2019 ژی هەر تشتێکی وسا بوو 9,000 دەنگوانیە بەس ئاک پارتی دەنگی خۆ نیوی بنیوی کێم کرێ لەوان وابزانم ئەگەر میوانێکی میوانەکە حەزرە بێ میوانێکە هەیە ژێوانەیە ئەف کامێرایە بەڵێ باش میوان گلبهار لەگەل منە گلبهار هەڤاڵ دلبهار بەردەفکە کۆمسیۆنە زمان و ڕۆشن زمان و چاندا دەم پارتی باش ئەزنها هەڤاڵ دەبینم هەڤڵتە بخێراتی ڕەوشاوە لەوانەی چاوەیە لە گۆرە ڕێژەیەن لەبەر دەستی مە هون ینی دەم پارتی گەلێکی پێشە پشرا ئاک پارتی تێ پارتیە کونها تورکی اقتیدارە تورکی برێڤە دبە لەوەر چاوە هەلبژارتن برێڤە چوون بله از جی دسری ده و برزداری سلاف دکیم و هر وها وک هونجی زانن ایرو سال و گره شهادت قاضی محمد قاضی محمد و رهوال نویجی برزداری به برتینین براستی ایرو روانه گله وانه گوت ای قاضی محمد ما آلاتا یا آزادی جاره کدن بلند کرد وکی گلک جهن لکردستان ایرو روانه جی دم پارتیه ده پیشنگیتیا گل کرد ده سرکفتنه که مزن جبوی به روژا که دیروک تجار جبیر نکه کر دیاریم لوانه لگور دانه لبر دست من نها باجار مزن شوه مبدست خستیه ده همان دمی ده جی جسیزده نافچه یان دازده نافچه نها تقاز مبدست خستیه نافچه جی هیچ ندیاره اگر اموی نافچه جی به دست بخن از باورم دیروکا سیاست گل کرد جارا یکم ده باجارک به همو نافچه خواه با آوه یکی به حیبت سرکفتنه کی دیاری کرده بکن نها براستی جی ده شرط و مجن گلک زور و زحمت ام تبلی هلبجارت نبونش و امر باجارن دنجی دیگریان لی بهزا دولت را امکتن نابا هلبجارتنه نکو به AKP تنرایانجی به پارتی درم همو هزن دولت به همو آلاب و آمورین خواه به همو درفتین خواه خبارتین هلبجارتنه مشاندن و براستی جیدنا بابار دوسته مهانده گلک مجارانده دور لما هاتن کرن
gelek pirsgirêk derketin pêşiya me ber wê çendê em di nava çibûn gelek ketin hijartinê lê tevî wê jî Kekeval çi pirsgirêk dengê min tê te çi pirsgirêk li pêşiya we derketin çi astengî çê Belê niha me vê hilbijartinê li Kurdistanê giranî da ser xebatên Kurdî yên Kurdewarî angu me xebatên Dem Partiyê bi giştî bi Kurdî meşandin lê dema me ev xebat bi Kurdî de meşandin desthilatdariyê hêzên wê gelek asangî derxistin bîlbordên me kom kirin belavokên me kom kirin pankartên me kom kirin gelek hevalên me deste ser kirin angu destê we hat qada me ya xebatê bi rastî jî hinekî bertan kir yanî di vê mijarê de xwast gelekî bi awayekî sinûrdar me bide xebitandin ji bilî wê jî em bêjin derfetên dewletê hemû ji bo namzetên xwe bikar anîn em dikarin bêjin bihêza aborî bihêza wîlayetê bihêza karmendên dewletê xebatê AKP hatin meşandin lê li gel wê bi rastî jî dîsa gelê Kurd bi ruhekî neteweyî taybetî em dikarin bêjin li Wanê û bi giştî li Kurdistanê bi ruhekî neteweyî li ser nirxên Kurdî Kurdiyetiyê ev astengî ji holê rakirin û serketinekên mezin bi dest xist baş Kekeval niha di mijarên girîng hene meselan dî hûn ser xêrê dibine beledî dikeve destê Dem Partî yan jî Partiya Dem yek hûn ê diwarê ziman û kultûrê de çi bikin Belê niha me wek Dem Partî di pêşengîtiya lijneya ziman û çandê de û bi hevkariya rêvebiriyên xwecihî û hemû şaredariyên Dem Partiyê 12 Adara 2024 li ber gora Nemir Ehmedê Xanî danezaneke gelek berfire bi raya giştî re par vekir me deklarasyon vekir di wê deklarasyonê da gelek xalên bingehîn hebûn ku dema me hilbijartin bi dest xist em ê ji bo zimanê Kurdî çanda Kurdî û nirxên Kurdiyê çi bikin yani ew di çarçoba xwe de bi rastî jî ji aliyê naverokê ve wekî şoreşekê bû ji xwe kete roje bêjî niha berî her tiştî eger em çend xala bêjin berî her tiştî Partiya Dem Partiyê stratejiya xwe û polîtîkayên xwe yên ji bo zimanê Kurdî û çanda Kurdîtiyê bi raya giştî re par vekir hemû hevşeradarên me jî tê de hemû rêvebiriyên jî û xebatkarên şaredariyan dê Kurdî hîn bibin û em bêjin ji bo wan dê vedorên perwerdehiya Kurdî bêdayîn ji bilî wê hemû navên bajar û bajarok û çiyay û newal û geliyên ku bi Kurdî bûn lê hatine tirkîkirîn ew ê dîsa lê bên vegerandin û bibin Kurdî aha Kekeval tiştekî din min wan nedîtiye bi rastî ez hez dikim carekê werim wanê bibînim gelekî pesna wanê tê dayîn lê wê rojê dostekî ji min re got çûbû wanê digot li ser tabêlayê dikanan û mehelan Farsî jî tê nivîsandin Tirkî heye kêm Kurdî dibînî yani hema hevalekî ji min re got Kurdî hiç nîne hûn ê çi bikin yani wana ku dünya behsa ciwaniya wê dike heyfe bi rastî li ser tabêleyên wê zimanê Kurdî tinebe di vî warî de projeya we çi ye Belê ku tu rojekê bê wanê serseran serçavan mêvanê me jê ser û çavê te sax bin wan bi taşta xwe meşhûr e navdar e ne taşta wanê bi gola xwe meşhûr e deryaya wanê deryayekî herî xweşik ya cîhanê ye rast e bi giravê xwe bi keleha xwe lê bi taybetî jî bi çanda xwe ya Kurdîtî niha nîvê wanê em dikarin bêjin ku ji Culemêrgê hatine ji botanê hatine ji ber wê çendê tevî hemû polîtikayên pişaftinê hêjî wê
گیانی خو یه کردیتیه ده پاریزه به گوبند خو به زمان خو بله لی تبی و جبر پولیتیکاین دستداری راست لسر همو دکانان فارسی هیا جبر کو گلک فارس جی ایران دن جبوی گرو گشت و سیرانه جبر و چند تابله و فارسی نجی گلک بلاوی به فارسی دن بیساندن گلک امبیجن پرتوکن رهبران به فارسی جنتن بیساندن لی مخابن به سالانه لگل همو داخوازن من او به کردی نای نویساندن بروباج یوه دمان شرداریم بره ین پارتین مین کردان تابلاین کردی جی دیسا وکی ترکی هاتینه و گوهستن نها براستی yani ev trajediye ki gelek mezne ji ber ku gelê wanê sedî not û pêncî vê Kurd e. Di heman demê de bajarekî herî kurdewar yê Kurdistanê ye. Bi gelek aliyê xwe ve hêvê kurdatiya xwe di parêze. Ji ber vê çendê ji xwe dema ku gelê wanê dengê xwe dan dem partiyê jî dan me jî şertekî wa yê bingehîn ew bû ku em sibe di sibe kar û xebatên zimanê Kurdî, çanda Kurdî û nirxên Kurdîtiyê gelek û gelek zêdetir bimeşînin ku şaredariyên me jî ev sozaye û dê hewl bidin ku wan sozên xwe pêk bînin. Niha me behsa wê deklarasyonê kir yani ew ji pêş dibistanên Kurdî bigirin heta wêjegehan, heta hunergehan ango bi zimanê Kurdî çit tij bê bîra we hewl yê bê dayîn ku ew kar û xebat jî bên meşan. li ser xêrê be kek heval ser xêrê be hêvî dikim dema hatim wanê ez ê bibim mîvanê te xelas sos û edî ez wan tabêlayên bi zimanê Kurdî li ser hemû cihên wanê bibînim. Zor zor spas. Mêvanê me ne ji xwe wanî mêvan perwerin. Dizanim. Em ê wanê jî bidin we Mala te. hûn werin. Heval û hogir jî bilabên serseran serçavan em xizmetê dadin. Gelekî spas heval Dilbihar berdevkê komisyona ziman partiya dem de ji wanê bimirawî. Gelekî spas kek heval. Mala te av. بپله هەواڵێکی بەپەلە هەیە هەتای بلێرانی خۆشەویست هەتای گۆڕا ئەنجامەکانی هەتای لە سەرەتاوە باسمان کرد بیرە دیە دڵ بخوێنوانە بوو باسی هەتایمان کرد بینەرانی خۆشەویست هەتای ئەو شارەی تورکایە کە عەردهەژی پێڵێن وەنیە کە زەمین لەرزەکەتیایە ڕوویە و لەوێ لەبەرەوەی کە سەرۆکی شارەوانی لای جەهەپە ببوو لە جەهەپە بوو لەو کاتەیە کە عەردهەژەکە ڕوویا بوو خەڵکەکە ناڕازی بوون لە دەست جەهەپە و دەنگێکی زۆر چوو بوو بۆ ئاکپارتی و لە سەرەتایە کە هێشتا لە سەدا 20-25 سندوقەکان جیاکرابەوە ئاکپارتی لە پێشەوە بوو بەڵام لە چەند خولێکی ڕابردووە کە ژمارەی سندوقە کراوەکان بۆ ڕێژەی سندوقە کراوەکان بۆ نزیکەی لە سا 70 بەرز بووەوە بربژێرەکەی پارتی گەلی کۆماری جەهەپە دەنگەکانی زیادی کرد بە چەند پۆینتێک ئێستا لە سا 43.86 هەیە و ئاک پارتی بربژێرەکەی محەممەد ئۆنتورک بوو بە لە سا 43.42 بەم شێوەیە پارتی داد و کەشەپێدان ژمارەی ئەو سەرۆک شارەوانیەی کە بردوێتیەوە دابەزی بۆ 24 سەرۆک شارەوانی و هی جەهەپە بەرز بۆ چەند بۆ 36 گەلایش بەو شێوەیە ئەنجامەکان تایە گۆڕا بەڵێ دڵ بخێن ئەم بچن بێستون پەیامنێرên me li gel me ne em wan ji bîr nekin Abdüselam ji êlehê Batmanê yanî Abdüselam ji êlehê Şewket ji Enqerê û rawîn jî ji İstanbulê li gel me ne wana jî me gelekî westandin ji Abdüselam dest pê bikin Abdüselam te bixêr hatî li êlehê li gel me ji êlehê vir ev kamîra boş Abdüselam bixêr hatî careke din wem zanit gelekî westa bûye rewş li wir çi ye Abdüselam li Batmanê li êlehê kî bêhtir li pêş e tibin pêkirin ti pirsgirêk derketin yan na heta niha بله شف باش مبروش باشه دست بکرم به شف باشه دومین دل بخوین چل الهی هیا برای افکاری من محمد خانوی بره کامرا خواب ده سر جاده گلستانه و باتمانه چه هیا
ام بهاورا ببینن لباتمانه جوش و فروشا دم پارتیه سرکفتنه که سرکفتنه کو برژه جسدی 65 زدتری سدی 65 به دست کتیه هیا و بیشتی 8 سال و میوان داولی هاتنا قیوم هیا لباتمانه جبو پارتیا دم پارتیه و دستپیکا بحاري هي لعيلي هي خلقي هي هناك الفرن از بوان راجي قصه بكم بشره توزكي دخوازم بحث قوي بكم شما سدمكي وهذا الكاد اللي بكون ازفيه كيجي بيجم بربجيرا دم بارتي گلستان سنوك برجاج سدي 66 نهال پیشه بربجيري هدا پاري سركان رمانlı رضا دويمين دايا بربجيري پارتيا دسلات AK Parti Adil Sebati Ceylanci Reza Siyemin daya beguman karvedanın ve helbicartını ye encamın ve helbicartını ye bir rojan ben gotu beşkirin hecai gotu beşkirin de ji de la sosyopolitik konjonktüre heyda gelekte işte bir ahaftın velatyen Batman el gelmenin ecman bepirsin ama merhaba cwana. Merhaba sır çavara. Vahab ki henek şi nezik vere zahmet nebe. Em tozak şi dengi trafik dur bikebe. Gelek bxiratın sır çavara. Gelek ispas. هل بجارتني دي خلاص بو قالوا زيو كيشك درنكت حمش قدر جيه جيات تشتي بچوك شيبون دنافرا مختارن دا وكي دنجي باش تو انجامي حمو تركيا دبيني تديد يه باتمان اشتديد بته شبو سدمكو انجامكي وحال geçti Türkiye و باتماني دركت هولي تشوا شروع yani İro Erdoğan gaveku emekliya bide nava destu piya o hiçe saymış ki emekli dersayı bedine dersayı daneji ev yek adu diya ekonomiye çökmüş giriye yani millet hevde çöş bir çinalo yani nerene henek zengin hene juvara hiçe لسر انجام روش آبولی تسیره که مزن کرد که اف انجام در کرد والله برا ببینه اما برا چاوه خو بینه که ملت چت که گله سپاس شروعه که کرد و کرمانچی دما من نما ببورن سرچوه راحتن گله که سپاس دل بخوین تو باتمان ادبینی باتمان اوه و وکه کما آماشه پیکر اف جو شوانی حتی پاشی باشی بردوان به براستی دی دنگ مجیکت یز برکو هم ناف خرجر دانه دنگ مدرنا اینید بی کلیه داشت باتمان ادت تشتی کومی برازی هر اف شو خوشنگا کو تو سر شاشد بینی اون دل بخوین قالك سباس عبد السلام جي إله مرابول بتشن اسطنبول پیامبر معمر سون نزل قال منامي بحثا السنيور تيبكن تي عمر مثلا بريناها بريكو هالبجارتن ورن دست بيكرن قوتن لسر السنيور تي جها بيو دم بارتي لهف كريا يعني اتفاق كربون كو دنگ بدن دم بارتي ليه دياركو السنيور تي جها بيبر مثلا تشيبو بله وار باش دل بخوین ام نهال کولان هری قلبالقا ترکیه لکولان استقلالینن افدر لنافچه بیولیه پشتی 25 سالان CHP جارا اول شارداریا نافچه بیولیه جی به دست قصری دم ویدری دست ببکن جخین بیولیه جی نافچه اسکودار سلطان بیلی جی کد دست ببورن Eyüp Sultan ko ev deste AK Parti da bun naha efse navçeji ji deste AK Partiye girtinin kazanç kirinin na hali hazır sivneh navçeyin İstanbul'e henin ji naha 25 navçe CHP li peşi dixuye û her wa li 14 navçan ji AK Parti li peşi dixuye naha l'Istanbul'e navçe herî mazin navçe Esenyurtê bû CHP û her wa Dem Parti li hevkirina bajêr li wî navçeyê saz kiribûn û her wa li ser vê yekê CHP namzetê xwe vekişandibû û namzetekî bi dilê Dem Partiye ew jî Ehmed Özer bû ku Kurdekî profesorekî Kurd ji xelkê wanê bû ew bû namzetê CHP li ser vê yekê ji xwe Dem Parti namzetê xwe destnîşan nekiribû û her wiha li navçeya Esenyurtê jî bi sed hezaran lewra tê gotin ku Kurd dijîn bi fermî jî baweke ser 65 hezarî zêdetir
دنگدر هبون و ایرو دما کو انجام جی ایده هات دیار کرن صدی 5 زیاتر نها CHP به سرکتی صدی 30 زیاتر جی AK Parti به سرکتی نها فرقی کی گله کی زیده CHP قزنج کری و احمد ازرجی وک شاردار نو یه نافچه اسن یورتی هاتیه هلبجارتن نها سورپریزه کی گله کی مازن لباجار استانبول نها بریواده چه جی کو امنن هم به تایبتی ده هر پیروزبایی اندال و در پیروزبایی تکرن لبلی بس CHP İmamoğlu لشارداری لبر پیشه شارداری لسراچخانه پیروزبایی کن لدورندن باشه راوین از نها لتابلویا استانبول تماشا دکم راوین گل منه ها راوین مرال دانش بشتاش جسدی 1.92 برنه دسری ده رقم یک یعنی CHP ته پشت AK Parti ته پشت یعنی در رفاه پارتیسی ته و دم پارتی ته چه مسئله یا راوین دم پارتی وقت که گلک دنگ واندا کربن یعنی میلیون کرد استانبول یعنی لی تنه 141,000 دنگ وانینه و اصلا یورد چینه بریه اصلا یورد کت دست CHP اتفاق کربون لی کسی که سرکتیه بربجركي لی بناوی CHP چویه نه بناوی CHP بناوی CHP چویه نه بناوی دم پارتیا دم نه اب چه مسئله هست راوی دم پارتی هم بیجو که لسرانسر استانبول لنافچه یا لسیم نه نافچه استانبول بربجیر نشان ندن هنه لسی نافچه یا جیم دگل CHP هفمانیک آوا کرن لی او هفمانیک آدی آوا کرن جی چون تشتکی کردن یا راستی دن نینه بو بینک بربجیر اسن یردکو اسن یرد مزنترین نافچه یا Türkiye'ye mezenterin nafçaya ku Kürt dedicin. Nüfusa her izine duvarı nafçayandan le Esenyurt dedicin. Berbejeri kuatiye nişandan Kürt'eki cibaja revaniye. Le mebüre mukavele ekir, hatta bir ekir, megut berbejeri hatta mariye pajeri gona az berbejeri CHP'ye. Vate İstanbul'e her çıkası Dem Parti berbejeri maaşkara kirip bejin, nişanda bejin. Herkes edip ekir sana ku ev formalite ki muşkil ku kampanya var ki kampanya geleki lavaz bu. Bu bavaya tutsun همه partiyan سراسر İstanbul'e ve gelme kurayı ki geleki zede kampanya bangişe bir revada verin. Bu bina yeni de Rafa Parti, Cidden Parti mezetleri nire. İyi Parti, Cidden Parti mezetleri nire. Yani Hüdapar Parti'nin küçük Cidden Parti mezetleri nire bun. Bes سراسر İstanbul'e melekuçe u kolanan duvarı xemilandıra pajirda, duvarı nekşandıra pajirda Dem Parti ile tutaran nedi. Berbijerin wan ya rast haftaki davin de ama bir haftaya davin da لكوچه و کورانا پچکی گریان لوکیدن دم پارتی انتخابات کزیده لإستانبول نمشان لتون نافچیان بربجیر نشان ندن لجبو همون نافچیان جی امتزارم راست دنگترین وان نشان سیده جمعه گوتو کو پارتیا مجمره گوتیه لفی نافچی لفلان نافچی دنگ بدن بربجیر CHP خیلی لباجار مزن مرال دانش بسته شو مراد شفتی و که بربجیر آتو بون نشاندن لی امتزانم کو هم دنبا پارتیا باکوری کردستانه هم دنبا دنگترین کرده مرال دانش بستاش نه او کس بکل باجاره که وکه استانبول دنگ هری زیده به دست بخواد Başak Demirtaş vaka berbijir nişanda bu ev yek vaka hamleye Selahattin Demirtaş detende kandın ne gotun daha da gotun kuduna veyna AK Parti u ambejin bariya kurta hen mesaj bu habutun hatına dalin ev mesaj cihela imdaliye ve hatına fikrin cihela Demirtaş da küçük hatına fikrin jiber ve ki Demirtaş vaka kartık ki Başak Demirtaş fastiye baba berbijir Başak Demirtaş bariya ku berbijir İstanbul'a aşkara bibin rabu god az berbijêrim eger partiya mij qabul bike bibin berbijêr İstanbul'e em dizanim ku di nava rêbaza partiya Dem Parti HDP ya jî partiyên beriya wê de rêbazeke wisa nîne ku kesek rabe bibêje ez ê bibim berbijêr yek wan nîşan dida ya jî partî vê yekê nîşan dida lê Başak Demirtaş tevî ku xwestir û tevî ku daxwaza Demirtaş bixwe bû jî nehate pejirandin û weke berbijêr nehate nîşandan eger berbijêr Başak Demirtaş buya îro bistakum Malata ava dengên Dem Partiye li İstanbulê jî sedî nehî derbas kirin. موزیک li derdora te heye dibe ku dengê me baş neyê te rawîn
ستيرك زي اسطنبول القلم بو از خازم تم الاستوديو عم مسألة دنگان قوتو بيش بكن كاك زريان مسألة جربو مجارته نها بگیشتی تماشاوان اینجا بگیشتی لسرانسری ترکی رژای دنگان چاوه چما کیجان پارتی دنگ واندا کرنه دنگ برنه مثلا جهپید رژای کمین داته جسدی 39.67 دنگان بریه پشترا آک پارتی ته جسدی 36.38 دنگان بریه پشترا کاک زریان یعنی دن رفاه پارتی ته پارتیا کره اربقان نجم دین اربقان بالکشه در رئیس سیام دهاتیه جسدی 5.74 برنه پشترا پارتیا دمته جسدی 5.37 برنه پشترا جی پارتیا مرال اکشنر ای پارتی و جسدی 3.56 برنه ته وان دنگان چوا دنرخینی بره هر تشتی جب سورانی بیلم بوی که بستونیش نه والله کرمانجی بله که با منیش تی بگیم کرمانجی جبو خلکی میکو بره هر تشتی بجداری کردن رژه بجداری کردن دهل بجارتنا 2023 و آنها پر فرقی که خواهی نیزی جسدی 10 فرق خواهی دوی هل بجارتنه دا جسدی 75.8 خلق بجداری کریه ده تاوی ترکیه دا دو کردستان نزیکی جسدی 20 خلق کمتر بجداری کریه لگور 2023 ده هلبجارتنا 2023 دا جسدی 84.5 خلق بجداری هلبجارتن کریه ده تاوی ترکیه دا یعنی 10 پوینت فرقه دوی هلبجارتن دا او حزبک و کاری دنگ خوی 2023 بپارزه او سرکتیه ایک نکاری دنگ خو بپارزه او واندا کریه جهپا دنگ خو زیده نکریه ها ده با دنگ خو نزدیک 200,000 زیده کریه لی جسدی 9 پوینت نزدیک جسدی 10 دنگ خو زیده کریه ده تاوی ترکیه دا چما جبر کو رژه بجداری کرن کم بویه او رژه بجداری کرن کم کرن قازانجی جهپا بویه لدیجی آک پارتی بویه آک بین جهپا ده هلبجاردن 2023 13 میلیون و 800 هزار دنگ خواه بویه نه چند دنگ خواه 13 میلیون و 398,805 دنگ خواه حتی نهار نزدیکی جسدی 8 دنگه رفته چه معنی؟ تی معنی که براستی در حقیقت دا جهپا دنگ خواه پر زیده نکریه تاوی ترکیه دا لی استانبول زیده کریه لی تاوی ترکیه دا دنگ خواه پر زیده نکریه لی جبر سورجی زیده کریه لی جبر چه؟ جبر کم کرنا رژی بجداری کرنی خلق دهل بجارتنه دا لکر اوها كاكزا اما يورن شوكت لقلبك مش بيرناك نا هم الزهر تيما جمتا شوكت نا ازانه بس خازم هناك برسيدنش تبكم او بارتين كو دنگ واندا كرنا چما دنگ واندا كرنا يك جوان دم بارتيا دم شوكت هركي جا انقري لقلبنا شوكت ام خازم بزانه بن جمتا تشير رود ده لانقري جهبا لبيش لچن نافچین د ناوا انقره دا کردان چه قزنج کرنه دل بخوین یا راستی جهپی لانقره انجام که دیروکی تومار کرد جبر که هندک نافچین که وکی قلعای اک پارتی دهاتن زانین کتن دست جهپی یک جوان کچی ورن بود ترگوت آلتنوک بخو خلق کچی ورنیه یوی نافچه بخوشی سروک شارداری کچی ورنی بو بریا هل بجارتنی ما بحث کرد که جهپی لانقره توی شارداری مازن تنی 4 شارداری هنه نه هم بحث 18 شارداری دکن دل بخوین 18 شارداری توی شارداری مزن جهپی مسوگر کرنه برژه 63.7 صدی در دوره 63.7 صدی منصور یواش به سرکفتنه که دیروکی تومار کرد لانقره نه ازگر ازل سروک جهپی قصه دکه او شاهی این که هر جار دوان سال این بوری ده دهل بجارتنان دمل برداری آک پارتی دیدید نه هم برداری جهپی دبینه جبر که یعنی هندک نوچه این که جهپی به دست خستنه بو نمونه پولات بو نمونه هایمانا جهان بیلی جین که قدیم و زمان جهپی دیروک خود به دست نخسته بون ویجاری دوی هل بجارتنه ده به دست خستنه هر واجبو پارزگاه هنجی به همان شوی بو نمونه پارزگاه که وکه زنگول داک
پارێزگا که وەکە کلیسێ کرک کالێک و ئەفدەرەنە جیێن وەکە قەلعین ئاک پارتیە داهاتنە زانین لێ دوان جیان دەژیان دەبینن دیسا جەهەپە بەسەرکەوتیە دل بخوین پشتی کل ترکیه سال 1946 کو سیستما پر پارتی زده پارتی هاتیه پسند کردن و دست پیکردن و پروسه حتی نه د دیرو که خود یکم جار جهپه ده بجارتنه که ده به پارتی یکم راست کو بناوین جدا جدا بونمونه دست عالی سوسیال دموکرات پیشتر سال 1990 دست سر کفته بون 98 سر کفته بون لی پشتی دمک درش جهپهی شاهی یکم مازن دار دخن özgür özel de beje roja ko az bu mesero ke CHP min wa'de da bu ko de hal bijartin da elektriken wata glopen nawenda giştiya CHP de sıhhatin zuda nahine ve merandın ve vekiri biminin de beje min wa'da xwa بجيه آني يعني حملة أنقرة حملة سرانسري تركيا جهة بيج شوكت سركفتنا كديروكي توماركر سركفتنا كبيج بينكني شوكت نبو دل بخون يا راستي دبكو جهة بي بخوجي لبنداوي كنا بله شوكت روشن جهندنين باكوري كرساني شو بينين أضيامانا جولا ميرجا تايبتي جولا ميرج جفرة شمزينانا باتمانه او آلین باکوری کردستانی لوی داره انجام چاوانه بطایبتی جولامیر که بخواجی خلکی وی داره بله دل بخوین جولامیر که یک جوان باجاران بو که نزدیک 10 روزان از لیمام جبور رومالا برفره یا نوروز یا روداوی کم زده او پیش بینین که مدکرن و که تجربه خوی روزنامه‌ای من دکر در کفتن اوله یعنی در رفاه سپریزه که گلک جدی کر نافچه روبارو که پارزر حسن دینچ و که پیش بینی ده تکرن برجه که جدی به فرق که جدی زده 1308 دنگ فرق هبود نابراوی و کاندیدا اک پارتی ده یعنی در رفاه بسرکفت باجرگل اصلا در باز بیوکس و کاندیدا اک پارتی بسرکفت گوره در دوره 8 جسادی نزدیک 8 جسادی دم پارتی بسرکفت شمزینا رکبریه که جدی هبو نزدیک 308 دنگان کاندیدا اک پارتی بسرکفت لچل اک پارتی دیسا بسرکفت لچل دم پارتی در رضا سید ابو هری داوی تشتی سپریزا و بکو مهپه در دوره 20 جسادی دنگ لچل ورگرتن زیادتر دنگین سرباز و پلیس هم بون بگومن و هر و لناوند دیجی به فرقه که کم دیسا دم پارتی بسر کفت کم زیده پیش بینی به وی رنگی بون شمزینا هندکی دی دم پارتی گرنگی پیدا ده و بحث احتمالی که هبون لی به فرقه که کم آک پارتی بسر کت یعنی کم زیده درباره جولامیر ده و پیش بینی که پیشتر مدکرن بجی هاتن جبر که کم زیده روش به وی رنگی بون شمزینا هندکی سپریز بر چلی رجه دنگین مهپه سپریزه که جدیه یا راستی لی دل بخون و که مگوتی شو زیده تر بحثا جه پیته کرن جبر که جبو جه پی دیرو سرکفتنه که دیروکیه آلیه که دیه سیاسی و مسئله ارجنها دا بحث حل بجارتنه که گشتی پیش وقت کرن چه ماجبر که لپارلمنت و اک پارتی و محپل پیشن لی زیدن کرسی انوان لی شارداری و تریوبرین حرمی زیده تر کتنه بندست جه پیده اوجی دی ببست دما ریوبری دی کریزه که در ریوبری دا جبر که ایدی اک پارتی هنده که دی دستلات خود آلیر حرمی دا جده زده بجبر وی چند دل بخوین نکته هری گرینگ اوه کنه ها بس هل بجارتنه که پیش وقت هل بجارتنه گشتی تیکرین که اک پارتی حول بده هنده که دی و مسئله بسر هفته بینه کرم که دل بخوین باشه شوکت گلکی سپاس مالا تاوا جبوفان زانیارین كنت دانما فيجي بينم بيروا تماشافان هجا احتمال كمزنا بشتي نيف ساعتك دن سرو كومار تركيا وسروك اك بارتي رجب طيب اردوغان لنافندا بارتي اخو الانقره اخفتنك بيشكش بك بدما انقره ساعه 12 اونيفا كاكزريان تيم جمته تجبير نكر اخفتنا بورنا متقد كري باشا ام بحثا وان بارتيان بكن كو دنگ واندا كرنا چما دنگ واندا كرنا وك نمونه بارتيا دم بنا جي اك بارتي دي سانا بدس بكن اك بارتي تاغوت يعني دنگي واندا كري دنگي ويج جها بيرچ بلا بنا حميج جها بيرنا چو باش جالي دروجي چو 2023 دا اك بارتي ام بيجن 19 میلیون دنگ خواه بوده. اک پارتی دی سال 2023 دا نها 13 میلیون دنگ خواه.
يعني تقريبا تو حسابك نزيكي 6 مليون دنگي خو كيم كريا بله هري كيم جهبا دنگ خو 13 میلیون بویه 13 میلیون و 800 هزار نه 13 میلیون و 585 هزار آنیه یعنی خویای او چند رژه کومایه اوه تجیب که یعنی جاردن یه دنگ خو بدست بخه ایک هری زیده وندا کریه دوی هل بجارتنی دا پارتی نتوپرست یا ترکیه سه پارتی نتوپرست یا ترکیه MHP ای پارتی و زفر پارتی هر سه زفر پارتی ده هلبجارتنا بره پرانی سر و ملتجین سوری جی داخفی 1,216,000 دنگ خواه و نها نزدیک 500,000 دنگ خواه MHP ده هلبجارتنا بره دا 5,484,000 دنگ خواه بویه نها تقریبا 1,715,000 دنگ خواه یعنی داکتنی که پر زیده و زۆربەی زۆری